Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i odavanjem počasti u mjestu Kremen kod Slunja obilježena je 31. godišnjica pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine, predvođene ratnim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem, čiji je helikopter oboren 28. maja 1995. godine u agresorskom napadu. Na mjestu gdje je prije 3 decenije prekinuta jedna od važnih diplomatskih misija Bosne i Hercegovine, otvoren je spomen park posvećen doktoru Irfanu Ljubijankiću i članovima visoke državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine. Mi se nalazimo na mjestu mučkog ubistva državne delegacije Bosne i Hercegovine, čelu sa ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem, koji se vraćao sa državnog zadatka uspostave Unsko-Sanskog kantona. Evo, 31 godina nakon njegovog mučkog ubistva, mi s ovim spomenikom gradimo trajni podsjetnik i kulturu pamćenja na ovog velikog čovjeka i delegaciju koja je bila zajedno s njim. U Kremenu kod Slunja obilježena je 31. godišnjica njihove pogibije, uz poruke da sjećanje na one koji su u najtežim ratnim okolnostima predstavljali Bosnu i Hercegovinu ostaje trajna obaveza društva. U Unsko-Sanskom kantonu, u našoj krajini, počelo je formiranje federacije, provođenje Vašingtonskog sporazuma, formiranje institucija države Bosne i Hercegovine. I ovdje danas, nakon 31 godinu, možemo doći sa dostojanstvom i s čašću i jednostavno odati počast najvećim žrtvama, onima koji su utkali svoje živote i koji su ostali na vječnoj straži države Bosne i Hercegovine. Ovim povodom okupili su se predstavnici institucija, porodice stradalih, ratni veterani i građani kako bi odali počast doktoru Irfanu Ljubijankiću, zamjeniku državnog ministra pravde Izetu Mohamedagiću, predstavniku Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu Mensuru Šabuliću, pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova Fadilu Pekiću, kao i članovima posade helikoptera. Bile su određene prepreke koje smo zajednički uspjeli riješiti i svi prijašnji ministri koji su bili prije mene i premijeri u vladi Unsko-Sanskog kantona, kao i islamska zajednica u Hrvatskoj, kao i gradonačelnica Slunja, svi su dali doprinos da bi mi danas ovdje imali ovakav jedan reprezentativan objekat koji će služiti budućim generacijama da se ne zaboravi šta se je desilo na ovoj lokaciji. Učesnici obilježavanja su poručili da kultura sjećanja ne pripada samo prošlosti, nego predstavlja odgovornost prema generacijama koje dolaze. Dana kada su naši branitelji, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Hrvatskoj, između ostaloga, obranili našu slobodu, uspostavili demokratske nezavisne institucije u našim državama. I evo, mi ćemo se nastojati truditi i dalje da njegujemo ta sjećanja, da ih čuvamo od zaborava, ali i da njegujemo prijateljstva između naših naroda i naših država. Dočekali smo i ovaj dan da ostavimo onima koji dolaze iza nas u amanet vakufsko dobro, trajno dobro, spomen park dr. Irfan Ljubijankić, generacijama dakle koje dolaze na ovom mjestu gdje je islamska zajednica u Hrvatskoj ponudila svu svoju infrastrukturu od samih početaka 2014. godine kad smo potpisali sporazum sa braniteljskim udrugama u Unsko-Sanskom kantonu i sa zakonodavnom i izvršnom vlasti, da mi na teritoriji Republike Hrvatske preuzimamo sve obaveze, ishodovanje dozvola različitih tih intervencija i dakle spomen park kao takve prirode ostaje u vlasništvu islamske zajednice, u vakufu kao trajno dobro koje će opominjati i koji će činiti jednu simbiozu zajedno sa islamskim centrom, odnosno džamijom u Maljevcu, tako da džemat Maljevac preuzima kompletnu brigu za održavanje ovog spomen područja. Govornici su podsjetili da su stradali oni koji su zastupali ideju jedinstvene, međunarodno priznate i multietničke Bosne i Hercegovine. Otvaranje ovog spomen parka je istaknuto kao važan čin institucionalnog pamćenja i trajno obilježavanje mjesta koje svjedoči jednom od najtežih gubitaka ratne diplomatije Bosne i Hercegovine.